Thukurune ya Kenya siasa chambara irio nyuma ya kithurano kinene muno muno nendikire siasa cha gitikio rais kuma kura cha 2022 siasa cha gitikio rais netibyo ngabana itethira nendikirwa mantere mwanya ikioneka kwiringira ndebe maandamano ya Azimio ya nyuma ya kithurano yari kurikia Gen Z ne iro yambiririe na ngwataniro ya Raila na Ruto yethire nendikiumaira ngwataniro ne yethire gichera kwingatwa kwa Rigathi Gachagua ya munini wa rais na Gachagua kuma watethira nindi akimama no siasa aki waichokania na rais na kinya kaborio chio kaunti ya Meru siasa cha kwebelwa kwa Kawira Gitene nicho nindi chiethirite ikioneka na nindi kira kiriono gachinda 2027 na kethira ahirwa ruterweko omwana Meru darakanithi na kukinya kono siasa cha ungabana abunge batatu nebo Gigi Murugara Karekembiuki na Kinya Susan mwendu bakioneka nindi bonde kilengone omuntu akidataira akumanya bone kyo tukubere tukudatu kurake kidira no kudugania siasa ya 2027 iri kuringwa ntere mwanya no irigerie wetina mbere na kinyoriti bongo siasa inendire kuringwa no irigerie oritingo yarania na batu nende okuregrana mbeto ya SMS ireti na mare kinyare kunyo ni 23578 kana yele datu idano mwanje nyanya kana kinyakiri mitandao yetu hiyo kinyaniria no twe moni ya kuna tutukethira tukithoma ya monende kiri ndeto chietu no rubweru ari ya moya tukubanganite kindeto chaweru ndeithatu kiama kia Buzz gutumiria kikaiye kanto edingia kurira gitikia ungabana kairi 2027 MCs bakoroto mbungene Meru na kiama kia UDA kwa Ruto na kubatara kuna nkirwete kiurengi na kiama kurwa Meru rimo ya kupet kona ni ya kurea kwa niro kumania na mariara bakwa mukira no rubelo edo kuletera nende gichunche kembere kiaro nuro mwanya umbani bo mwanya Gurigana kina wedreto ataimo kwa madhayo ndena kinyakiri mitandao kana download app ya Weru Digital Play Store na ukamba kwethira nendi wetu thia taira kagita konde no tiyo bikedira video kuloka muneto madhiyo ya Orobero ni Purity Richard na ngetwa Phineas imana tudete kwata naira mwanka mudiana wekedero kyolo anyu mendeto kwena kalono deto cherude deto ikambiria the chichongwa munene kana mwandiki munene wa kiama kia Buzz County ya Meru Alhaji Mwendia wete kiama kiune ndike kuwata mutumanto edingi ambaru na nuene ndike dhira kikirunge mka mwakene yo 2027 Alhaji ndedrite akiwa yuyo murungamo ywa kiama kiaona mumemba wondeno mwanke dhire akiadhe kairabo kwa chebu ayukirwe tagari akaitene kwa Alhaji na orite mutungire wa kiama kiune kinyawa PNU Peter Munya ucheite vingivya kiendugu robatige to edingia edire akiuka kia Meru yangabana Muthuri Muriuki no twambiria chio ni kirikatho kia mwanya kira giutongoretwo ni munini wa ngavana na kaunti Meru no rita kiome kagutetheria arimi na mbeca cia gwitithia na mbere urimi poimera mwanya na kaunti Meru aramuthenya na arua arimi nguruki 15,000 bombite kwamukira mng'ana wa mbeca jo milioni 39 chumete ke thirikari ya county government irombi gavana wetu ke mupango jwa national government jwatanirete na World Bank 1,39,615,000 igeta KRMI 15,437 baraba kanenkirwa na arua na project yeji ikomba gutetheria kiri kuongera value chain kiri aremi ba avocado, marigo, kaua, dairy na ikwachi na mubango jojo jugwatete 44 wards cheto cha Meru County. Marigo yara tuthithagia ndene ya Meru, we are the best I think in Kenya. Kulingana Department of Agriculture we are the best in number 1. Twetakire manto yole mibweria
cooperative Meru Dairy, I'm told is the best in Africa. The Oma, Ningwetikia neona mira, we are the best in the world. Kanako inange and outside Africa. I think we are the best in the world. Kando na challenges ya kawaida, we are the best in the world. Ningwetikia out the best in the world. Neuna kungavana wetu akade the best in this country. The Oma. Kulingana mnino ngavana augete no monga ngavana wa Meru Mutumanto Ithinkia etena mbere kuringaninga mirango thirikari nene na kioti kingi ni gutigira kwina mirandi emingi iria kwijaja nene kaunti ya Meru. Bona gavana wetu atiaja na Arua kwina wa kuringa muru na umara ndene ya Meru County achoka na manto ja mega na ikyo no ntobu kuigweshimiwa bakiuga gavana na gwitaniria ngugi na national government na thairi ate Meru kago tutwira into now Nairobi onto ibwigiro bokirwa 85% ya resources cha Kenya chitiga wa national office lazima buringe camp Nairobi butwire anto benu into na kinya bibi bikureto aja na Arua bijete gukurokira ke national government. Inda amna bu kiri kiatho giki mwandiki munene wa kiama kia Ambassador ndene kaunti ya Meru Nwara Jimwendia auga na ndi moroto jo kiama giki ni kutigira jo kugwata mbaru mutuma etanambere no tongire bo gavana akiromba pomwe babara bare gavana ukabere na Peter Munya na Keritu Murungi no ndobe na kathari bete ke thirikari nene na batigire mutuma etinambere kaunti ya Meru. I am the official spokesperson na mugambo jwa kwa final bara bange bauga Nairobi ende twakinya Meru boigwa manto ambasi ni arwaji watenyo na ndauga mbasi ya stakeholder ya kuruira Mutumanto Ithinkia eja gitena yonto mbasi ni rikunoga na ndenda kuboa shwa na Arua mbasi eretania na Mutuma safari eje no official mbasi oro kuigwa tetenia na Mutuma nkamurita mbasi na thaijere rukire no tena wageta. It is that simple. It is either the party possession or you are out. Mbasi ega support Mutuma na and in future. John tokira tuendaga kiribobo tuendaga bo kweja Meru ndonasi ba uchoka Meru program wigo choka Meru imbie ngeto gochwa antobara bange bagochwa geteke angavana ibachwete kaire goteka bejete turetera batare tari baikanyaga kureta ibachwa itena are egoro ibara umererigie Mutuma nande ibachwa ite to abaete kanya gavana Kiraito chwagete na national Munya chwagete na national tokabo support nao tigeni Mutuma janja nati tuga support Mutuma. Muthuri Muriuki Oro TV mutiri wa Kangangi. Na kenda turane ndi kwethira chietu kinyaira thaini ukonie nendi mutino yo monkiro yithirite iyo kiumaira ntere chia igitimene kerwanari ndene gia gisio bunge kia buri nara nendi utiete yuethia nyumba ya rumwanja na kinyotia mwene wa nyumba ya tete uturo nuntu bara bugo da buto kinyaira thai ukonie mutino yo monkiro yithire kiumaira ntere chia igitimene kerwanari na utia muntu mwe atete uturo muntu rakwerekana kijana nwe mwene wa nyumba yu. Ripoti ya tukida tukithia taira no kumenyethia nkuru kiora mante okwithira yagita na mbere. Ngeno kuna TMC wa Koroto neba kiama kia UDA Meru baugite bone bakuwata mbaru Rais William Ruto kuyukia kibindi kibile kithurano kia 2027 bari bate kumenya niki gitumi Ruto akwethira nindi akimakairwa na miaka ili akibakiuria Kenya nindi batigiari kimiaka kietano batongeretu ni munini wa mutungiri wa baraba ingine ni mbunge Uzipora Kinyaka na Zen KMC baibethirite bakiuria kimabisa bathirikanene kuruta nguo yo ya kuruta na Kenya uriti nguo bathirikare mutugi kare na ripoti hii.
Baba ni bamwe ba MCs bambunge ya Meru baraboro tina kiama kia UDA na ni ba shumiritie na roku kwa tambaru na kuweka thirikari nene ya Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakiuga thaiji turi gatigati ya tamu ya mwaka jwa 2022 na kwa Rais Ruto atiomba kugerwa kigerio gia tamu yonthe. MCs baba akionania kuga thirikari je ni guchumia kujuria mawira ne jare ekire mukari bakiuga wekinya siasa ne cha mwaka jwa 2027 ikethira ritete ngugi kuonekana na bakiuga bo barikire murengo jwa tutam thaiji barabonde bakuthiuruka bakiuga one term anga no term anga mbi antu bati kumenyera bakuthithia. Number 1 rira wanenkera oike mwana oku skuru no ntonde mwalimu wa muikia form 1 tuge for example kana muikia grade 1 ire kuthai utiumba kugeria mwana na kigerio gya form 4 I form 2 tugategera thirikari yetu thai nende ekinyite gatigati tutigeria miaka ingiri na nusu ya kurita ngugi. Ndenda kuga thirikari yetu ni ewe kanya erite ngugi mwaka 2027 promises chonde ira president ekire na ije akatimiza before end of this term na tobati kwaria tukawa president ba kuremo ingugi tamu ya thira kwa unde romba buruto genokiri thirikari yetu ikandeliver ndi nama thirikari ya William Samoei Ruto na Kithure Kindiki ikandeliver na ituonete William Ruto na gwita ngugi indongi muno kinya kwethira antu bate kuona matunda jara William Ruto akuthithia ngugi na itete na nakwenderea gwita turenda kuga Ruto ngugi we ni gwitika bwaga kuringana ora twitite tukionaga na gitaru gitakirwa na antu kwimwe turi Ameru turuga thirikari president William Ruto ni two term no ntoituje twathure thirikari na tutumba kwebera thirikari na twathurire ituntunenkerete matunda tutionete utwe wega bwayo no ntoituje twamithurire. Ni MCs baraba kuga Ameru na Kenya bakarojithanwa ni siasa ni untu mwankene jwa 2027 jwa kinyane boba karinga kura na bakiuga thirikari jethere bagunite bare na uma bakamichokia kaire twite mbarotine na mukaa muntu kura kuringana na uria kethaitite ngugi so why fight tutigere mwaka jumwa tukara kuumiria tuona tonze sevene zote ngugi baitite ri si wataenda nyumbani of which I know antu baba bakaita ngugi mudiene ni baritite mukana kiria ritingo we bathirikari nene gutigira ni bakwira kari ngogiri koritwa ni thirikari u Zendike imono akionania kumeneria waziri wa kigina John Bandi ni miarere akuga na ukakwangaratania thirikari na kithomo akioria Ruto aritingo gitaba ni baba tukwethira kiaberia thirikari ni awe mono akiuga baraba atonye thirikari ri kwaramo ni baba kwethira bakimwangaratania tutikwenda aritingo giba thirikari baba cause avok turenda aritibango giba thirikari baraba accountable na aritingo baraba bagwetithia thirikari bwega na bakwaria responsibly tumto gukira uma na ara umete no tutikumenya na ara arere eja akambiria kwaria minga on behalf of the government kwa inkoria William Samoei Ruto akiri in the house nonto kinya bange ba broad based ya ndio na bakwangaratania thirikari keri potrate to shawero reakwarie ni mutuge kare Gino kona tayari moba secondary ni baukedio matheta nyuma yandato kumboka ate ne bedrite bakekita ombecha kyuta tena ngwataniro ya CBA ra bedrite nende baisana na rana thirikari ranio ya batera kubakaria kumane na maugotio bakere mathikone ntere cha makuru idaraka lumo babo wete bone ukyunyaniri bone ne kiriari mo bakiwa muchara yone kayedrite nende ugeta na mbere kwinama kumane na maugotia Martin Mugambi nandatoi mathikoni ma mukuru Charles Marango nturaia makori wandia chogoria atongoria na thomi nkutho bararurungana kenda kunogokia mukuru yu bakuganwa gitiyo ari ogo muthomi Professor Rastas Njoka muchia chagi tonga kaburbongo pie wakareke Timothy Kinegeni na bangi nkutho amwe na thomi. Sisi tunafikiria mambo ya college na universities. It is very important kwithwa twina institutions na ningwendaga gwitikiria uma tuwe na challenge. If you want
your eulogy to be read kama ya Mr. Marango, you have to live well with people. Kiria athomi kiathoni giki kiama kia arimũ ndeni ya nthigũrũ ya Kenya kiri Kuppet rauga kirienda macokio kumania na atongoria bao na nkinya kiama gia TSC nonto bwa mbeca cia wirengite rwitukirire kana kuma igoro arimũ betu baigitwe buthuku muno na kinya batwe as unionist as the chairman there is that pain at kuri unfair deduction ionekete kiri payslips chetu aria arimu barethirite berigite after nyongeza ya CBA bakethea by smile all the way to the back itokwenda kumembeche inu chiagitirwe rigito Kuppet SWAS L imbio enu na wetho tukwerechwa turienda arimu bachokero mbecha chiao nontu utiumba kwithura kira mtu wonde okurukira agu na kuringa payslip ya mwarimu eteke akurukite neo Morris Njira bantu atongoria bakiama giki gia Kuppet ariuge munthi baraukire mbecha cia arimu irengitange mugaru na metiganirio mago ndiuga teachers demand answers what is that consular loan. How is this CBA stipulated? Nonto bamo baleona chiringi 225 increase bangi magana mugwanja mbesa iria tutikwerewa. So ndiuria the national office NEB we demand from them but tuire CBA iji bamefafanue bwega kuringana na arimu babangwataniro ya kiama kia arimu gia Kuppet na nkinya kia arimu gia TSC batabateri kwithira mbecha irengitange ende ka mbecha cia bateri kwithirwa ikiongereka oni ngogwatanira na anene babetu ba Kuppet kuria twerecerwe niki tugiti mbeca iu nondu itugitwo thukuma nondu atureterete mbeca ciongereka na thayu te mbeca twina ire tonywa na njare gaito ne ingi tukauga tucokerwe mbeca cietu nondu Kuppet ni atuteterere tureterwa mbeca riu itucokerwe mbeca kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Martin Mugambi nonto bwandetu na thogona kanya ka kuno kende twicokera twetha twicokera nende na uge bwa munini wa rais atasimama ara kudirite chama na tungeria na kinyakare mwanya kuma county ya Meru na kila dirite nende aipera ikiriko kedrange kwira hapo nyuma kaita kati kuraya tono kanini Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 nka magana mugwanja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku Ameru dewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Kwa miaka kadhumba na Mount Everest Nutritional Clinic nithirite gitongeria kuwejana utungata bwa ndawa cia gintwire yani herbal medicine services ndwangi cietu ire Meru Sara Plaza akwina Mathai Supermarket Main Stage Nairobi Lois Plaza Ngoroba Enya nyumba namba 63 barabarani ya Latema Isiolo Irman Building na Embu nayo ni Morning Glory Plaza na Turugura ntuku chionde ndwangi ingetachuka Turugura ntuku ya Jumaine chogore ni Jumatano Runyenjes ni Aramisi na Jumuthenya jwa Njumane
maua mukawe nejo maua basin. Aja Mount Everest Clinics tuejana utungata bo arthritis, ironda, infertility, gwitwanitharike kana BP, thina chiocheri kirekoro, mirimo ya ngozi, prostate na jangi. Kugwata nteto nkuruki ringa thimo kiri 0710656565 kana 0733282849. Na kwa zaidi Mount Everest and Nutritional Clinics huwa tunasema usipotumia chakula zako vizuri kama dawa, utabaki kutumia madawa kama chakula. Kwa hivyo makinika usije ukatumia dawa kama chakula. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathishie goro na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kere courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Hotel, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amiro gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719347059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Moxi Aluminium nio nduka Angel Bria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi ya kuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car sheet net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturukurantu ko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706446198 bwinthe ipo gwatiogeni. Vultures are gathering, Ladama. With every bit that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. Our legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Murat. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729661667 kana 0755200197. Ji nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all?
Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Noto iroite na mbere kwatanira na batu kienda tuchedo na kiro na nkwidete nindi kunyolera net nindi munini wa rais profesa kidoro kindikinduko na chimani nindi na kundi mwanya kuma county ya Meru aredrite eka nindi muchimani yoko kienja mukodima akiaria nedrite ayekera wirani atithirikari ya Kenya kwanza kedire kinga kimawirani akiwa Kenya county ya Meru ikaguneka kumania na thirikari reko kaiteneka no negete kinyoko tha kuthia ura wari gitine kiu Rigathi Gachagua na kuwa arete ne kiuti gwatetire na kuna batire kwithira ikira na kuona ngwekiritwa. Watu wengi wanaona kama mchezo. Ndio unaona hatutaki kuingia kwa siasa mingi saa hii kwa sababu kuna watu wanazurura hapa. Na wao wenyewe siku ile wamekuwa na viti kubwa serikalini. Hauwezi taja barabara moja, daraja moja ama project moja ya hospitali ambao wameleta hapa Meru siku ile walikuwa na viti kubwa. Ya? Kwani Meru Hospital imekuwa na shida kutoka jana ama ni kutoka zamani? Hiyo Nithi Bridge si tumeimba tangu wakati wa mzee Kibaki na Uhuru Kenyatta? Si imekuwa hapo? Si imeua watu kwa zaidi ya miaka 30? So wale ambao wanashindana na sisi wajue safari hii mtu atasimama na kazi yake jameni. Kana atabukura Meru. Sikuwa saa ile wewe ndio uko kwa kiti. Hakuna kitu umesaidia sisi nayo. Haujatujetetea wakati unatetea Kenya nyingine, utetea hata sisi tupate kitu. Lakini ukitoka kwa kiti ndio sasa unakuwa shujaa wa kututetea. Na wewe ni raia kama wale wengine. Inawezekana? Hii Meru level 4, level 5 hospital. Rais ameamrisha ipandishwe ngazi ikuwe level 6. Na already contract imepeanwa na itajengwa na Kenya Defence Forces jeshi. On Thursday next week, mimi nakuja na waziri wa ulinzi na PS wa ulinzi na watu ya military. Tunakuja kuweka jiwe ya msingi ya ujenzi wa hospitali yetu ya Meru level 6 hapa Meru. So imepandishwa ngazi sasa. So it will be taken over by national government kama Kenyatta Hospital, kama Moi Teaching Referral Hospital, so that county government can equip other hospitals. Rais aliongea Sunday, mimi mwenyewe niliongea Sunday na nikasema ya kwamba hatuwezi kukubali ati ile maneno tumepiga hatua mbele, mambo ya elimu ya bure irudi nyuma tena, na tutahakikisha shule zetu zote zitapata capitation ambayo inahitajika, ambayo ni 22,000 shillings. Every school will get its capitation. Na serikali huwezi cheza na masomo. Ngano kunate akari bakai ntorene ya idhanja wandini njia ni bagunikite na waki bandara chera bakuwa ya bachukaniria no kubatanithia na ntura iringiria kwe wari wako kaita ninde ni bedrete ni bakyanga ikabone ne nyuma yankuba kumira na utema mwera yumene yura yuari nende yuebe kirampange ne akaribane ndi bakadete dirikare account ire watanirete na banki ya Kimanduguru kire kumbidia waki bandara chengwe ya waki bone ndi ambirite nyuma ya minister wa Rui na Ramiro Baptista Kanyaruna mwene MCA mwandali kumenekana kirimo kanarathi Nicholas Chabari na utuachio.
ino ingugire thite na mbere na kurutwa ane aturi ibantura yethanja wamwe na kai barainde baonete munyaka wa kubakira andaracha ya kuwatithania barabara ya kuma akae mwanka ithanja ira yumagira afamu mairi 3 nikenda bathi na mbere na gutumira nonto barabara ni ari kugitoka buru kwina antu wende batatu baingare bathiulunga seindi cia kiengu lakini njira yetu ira nene ira yombo twatanithia seindi cia maua na saindi cia mairi 3 niji uma ituretherete twina changamoto imbingi muno cia muntu umete thanja atalete yokae anto ara ikuraria kinya na akora muno wenda iko ya watekerwa anto a ukilaneti njire nonto nya bikibiki etala na ene njire kuthana muntu kae aturirete ara kenda aita saindi cia maoa so anto ibawiretu sana nonto Mheshimiwa na ara mwirane bura aberete nonto rira aromba kura aberete oni bampa kura kinya barabara enkameringane nonto ni ari kwa uka barabara yathukana Muriki Kanyarura ni minister wa manto megie riera na roje wamwe na MCO wa Ndianjia to Mwendali ibakinyete ntereno ni kenda bathinambe na kunenkanira asset ino kiri contractor athinambe na kuruta ngugi ino bwega funded na mbesa cia floka ile ciethero ile contribution ya World Bank na county government of Meru waziri na timu yake bayite kubwitha kintu gitwa site handover kenda tumba kubwithirwa bridge tekarabati cie tawigirwa indarasa witatia ikubwithu na barabara nyo barabara era main antubakai na bairi eba batiri kwithwa kenda bomba kwithwa baki access area to ya maili 3 kinyana baba thoma area ya Nchunguru Primary School ni aba kilukaira yao tuyite nontu bwa erosion ile tendekete au nontu bwa ruiru kwina mirana flooding ile utendeka au kenda tumbo tethia ntu bethanja baumba kwithira bena njirenji ayo kirugira au na kunira au ntu kya kulolia side irengi riti antu barare be kuito buru na bate kumbo kiloka nontu bwa area ure athuki kwinde bo konekari kudu ari ntu kwa konekara contractor site kenda njiriria ngwe officially na kiran karomba antu ba area iba bamukaribishe boya Baichokia nkatho kiri thirikari ya kaunti ya Meru ira tongoretwe ene gavana Mutumanto Ithingia nonto ni anjirite kuonekana yina matunda kira tukaromba nturene isapote thirikari ya Mutuma kenda tumba wita kungi na kungi groundine tukirita ngui icio nthe bukona itukurita tucokerie gavana wetu Mutuma nkatho muno nonto ria twire twamweleza twina challenge turia kariba na tuthikiririe naomba kwaria na waziri na timu yake bomba to allocate milioni 5 yenda tumba kubwithirwa a modern bridge yombo tethia kariba nture kuria lesmanto yara mheshimiwa arawa gavana ora arari obipindi lakini gavana ora alikuwa thai gavana okuritangue tukubo tucoketie ngatho sana turi kundi kia Masawi mheshimiwa wetu Mwendali kuma kae njia wandike Central Petan Glass Chabari Asiasa awati mbarumo mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji bachimirete na kumeneria ngabana wa kaunti y'Embu Cecily Mbarire bakiwa atini wene ndio kumuthangikia ukurukira nwangi chaburi bariwa ko wata wakwa one DC ya irwa yari mebango ya ngabana Mbarire bakiuga atini ndi ibakuromba kwa wakanya baringe siasa na biashara chite kwithira ikiangarata na kuarita mwanika mushiri na ripoti Muthenya wa igoro atongoria amwe aria ni arata a mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji ni maretirwo ni DCI mwena wa Mugoya thiini wa tauni ya Embu. Thina iri mbia iria matumirwo ni Mukunji cia biashara ngurani na iria irakuagirwa ati ni ciatumikire kuriva imwana niguo kururungana na kuthukangia indo cia mwingi. Na mothe ni mbetirwo na nao kakurwo ciura ati na tumirwo ngiri kivao ni mheshimiwa Mukunji mio wake mbira ndo magena nginya ndo wa boda boda guko kana ndo beba siringie kana maire 50 ngariva bills nikena na urusi ne urusi ya Mukunji mutheri Mukunji ni watumire anybody mbia as long as ne aramenya aratuma ciandu ndo ole mese wega nini na kiravu na nie wa mwiso wa mweri no nginya ngeka event yeno muthenya ne Mukunji andumire ngiri kivao na twamubure thimu tukikira ro speaker tukumwe mundu turenda kunyo njovi tugurire njovi atuma ngiri kivao thimu yakwa within 10 minutes mbia wa icio naoka na river biro ino riwo ona disia ya kembeta na ngira mbeta korori no mbia na atomero na virire ko aona ni andu wega na river ni era ona wega na okina river biro mbiro ro icio na river biro 20,000
no erewa acoke ote muthenya wako mugima uthukie maguta ma thirikari ukete kuvuata ngiri kivao. Honestly, tutafuteni kazi ingine ya kufanya. Guko makiugaga o ni avuri biashara na gutire bende manakorwa mari na mbara, na uguo makauria ruvonge rwa DCI makorwe makithuthuria na kinyi makiria aria mangikorwa makirete ngucanio icio. Akiri mari na andu aria twi nao ni mageria ikuroria terrorist kavora mamenye andu aria marathukangia guku matumitwo ni ariku tondu matuti andu athayo na tuti maundu mengi. Ni mararikiria kuruta gavana wa kaunti ya Embu Mavitiani we Cecily Mbarire ni undu wa kuremwo kuvoreria ekaria kaunti no na undu uria utumite gukorwe na mirurungano mingi makiria thiini wa tauni ya Embu. Na thina no yonde tureteretwe ni gavana wetu nundu she is very petty, ni mundu petty muno na kiaremwo kurutira andu a Embu wira ni ati utinda akiuga ati atethereru ati twambie kunyitwa tu wana tukanyitwa maita 50 wana matunyite maita ngiri imwe magatunyitaga maturekia tukauga one time. Lakini sasa mimi nauliza aje, kwani hatutakuwa tunasaidia watu wetu kwa sababu ati hatufai kutumiwa pesa na waheshimiwa? Lazima tusaidie watu wetu. Hiyo maneno mengine yenye tunasemekana tulikuwa tunaorganize maandamano, mimi nataka kusema namna hii, terrorist tunajua ni mmoja, hii Embu yetu mwenye amekula pesa ya watu huku ameshindwa na kazi, na after 2 years in government there is nothing tangible that the governor has done. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwarite Mwaniki wa Musiri. Ngino kuna tenkadha ingabana wa Meru Miriam Mutumana mbirete mubango ya gutetheria na bachukuru baria baumite njeite guchumba mubango yura weta warming our dream kana kuthuthiria iroto bieto ariu akire mubango yune ndi agetaga machukuru akiana moku ya kuthoma na burana kiriana ba ECD ariu ganende nkurukiru atanjira ya kugira kureta na baingi machukuru. Thirikari ya kaunti kambire mubango yo kundia na bao chirumi arire wa timbaru ni minister wa kithomo wa kaunti Esther Rukunga baraba kuthiate ne bonde nau John Diga na Ntetoi. Muthenya we mthinkatha ya gavana wa kaunti Meru no mwikathe Miriam Mutuma nekinyite cukuru ya Mwero Nkanga gikwira na mbere mutaratara wake wa ukiria kithomo kia ana banini kia ECD urakomia kana ta Meru County Warming Our Dreams urakuga kathi na mbere kiri cukuru cionthe cia ECD kaunti ya Meru kenda kuona ana baba ni bakumba kuigo bakenda kithomo bakithia na mbere na gukirwa bwega. This is a program ambayo tunatarajia kuwa program ambayo itaendelea. Haitakuwa just in one ward, it will be all over the wards and all the public schools which are around Meru. We started this initiative. This is a passion that I have for small kids, these small babies. Na niliona ni kitu ambacho kinaweza guza mtoto. Wakati ambapo unaona mtoto mdogo, wakati wa asubuhi, mtoto anaenda bila sweta, bila kitu ambacho amejifunikia, kitu ambacho unaona mtoto ametoka nyumbani, ako na kibaridi, anaenda tu shule, hata hawezi kuconcentrate. So this is a passion which is in me. We are going to have now the moving to all different levels, the public schools which are around Meru County. Akiaria kagitani waku minista wa mantu makithomo kaunti ya Meru na Daktari Esther Rukunga ariwa bari ta thirikari ya kaunti ya Meru bari na mutaratara wa utigiri bagukiria kithomo kia ECD kaunti ya Meru aginengerengerekana na mibango ero bangite ya kwandika arimo na gakinya kuthi na mbere na kwambira mutaratara wa kurugira ana baba cukuru. In education ya ECD county government of Meru, we are in the process ya kuhakikisha arimo ba ECD iba ukorokirwa the scheme of service era a problem throughout the past years. Kwa already ito planete korokia kodithia that program, and God willing very soon ika kick up program yoshuru already ito ko plan for it. We have already planned for it. Atoetere tokurukirwa yo by the county, the MCAs, schools nyingi cha ECDs. Irasi bibingi bitena arimo kweo kwethira there is no teacher kana kwethira mwarimu no mwe against nambe nyingi yaritwa. So
kinya that one immediately the budget is passed to employ teachers. Imutaratara MC wa wondi eno ya Kithimwenda Ithiri athuchitie na nkena inene akiwa thirikari kaunti Meru kagitaka ni kuririkana ana tababa mono mathoma marungamiritwe thirikari kaunti akiwa kinyira cibira birari bikoma mabita ujuritwe bia icindi agunyumani ruarua bikaomba kuyurua kenda ana baba kathi na mbere na kuthomerera chini biega nonto ECD kana na ba PP1 na PP2 bara na county government na fazilenda ya kwethira kiretera twana tu sweta na kobiire chito ambochori chawe ikira no twana tutu twingi tene machukuru yetu twana tutu twingi tutena utungata na itwana tunini muno kaikire chukuru chetu mauku na kinyari mubaisi ndi obaurira ndasti court kenda bamba kwethira baki baitungatira twana tuna nchirenchia na so ngavana wetu na kwa ile mantu yo na urito muno na itomo support ibondu to support kenda ana baisi ndi bamba ko tungata bubo ya no to level ya ambira ile maisha ya mtu kichukuru kana kithomo kinya chukuru ya to mwaronkanga kori class among the classes iranda appropriate mbecha mwaka yombere first financial year class kya mwaronkanga au kya kroketi rolinto class ya karega ti rolinto class kya muchone ka ti rolinto ilas bibionde nonto kemo kreana imbicha ni kono itwete kanereti kinyana ngavana na waziri manto ya ilas bibionde tombo bi complete this financial year so bionde bya kwa bioyure na ngavana ya rure reporter ndo cha Weru kuma ntere chia kithetigane West Mbeta wa John Thiga Rugono Ramira Mawira Njeru rawa cherero nyenjes county ni ambo rugono rwa kiao na wekira inyamwari one idiora wambiri mathombo ya mwaka wa 1992 ni rutaniriti othura muturire yokiwethire kinya kithira we chiari na wathe mwari one ndi achora tena njara chili indi airutera ngwe chia kina maguru ariuga mathine ya kia mwana bo yambirie nyuma ya kona taka kuregwa ni mwingi nyuma ya chibo wo kwithira kiruta watho ati kwigikarokia kumenyerana mwandike twandeto Anthony Kathinyana liungirite mwekuru na kindi gichunji kembere kerono rulo mwanya umbani bo mwanya Miriam Mawira Njeru mujari wa kana kamwe ajari ntere jeru nyenje kaunti ya Embu na ajari wa tina njara jejiri na kwithirwa gitukire muturire mumu wa mathina maingi kwambilia ari munini are maise vau kegonge boys wetu ni wa vau so na ni mami wa kana na naciarirwo gumbana na ciarirwe ni tainjara cionthe igire ndutaga wira wakwa na maguru Miriam ambile mathomo maetana bala bangi ende kumana thina ya kimwili aomba nyumani kwithirwa kiro skuri ya mwanya ya antu bare bena mawathe ko oniku monini wakwa ngurite bano guo na ngirutagira mawira makwa tatwana turia twingi na thi skuru na thoma from nursery na thomire from 1992 na thongira class 1 1993 na rike skuru 25 kwa ni nthomete wata ciana ile ciingi thondomerete special schools nginya form 4 kulingana na Miriam ajari bae batari na mainya makimbesa ontu bala batumiromba kwithura kirwanja ya antu bala batina jari Miriam akele kagira nyombe ana ya Jomo Kenyatta kaunti Embu kugo chief wa wetu akiuga ni ndwarwe children's home na ngitoro children's home itagwa Kivuria children's home ku na kumucie na nekarakara ku vanini na ge sponsorship na twaro riu Jomo Kenyatta children's home for the physically challenged. Miriam Mawira Njeru aidha alikuwa the boy kimwili butali bugwatoge nturani kagitagara ntubale bali na mwathe bonekana gata majiara makilumi. In our days hizo siku zetu kugia mwana wena wathe yaita bad omen kana yaita kirumi musiuri ucio so society ria mambosaga matiambosa ina very positive way kana matiambosa na taundu ukoretwo wivo koguo
yambindire nĩ ritainwe kana mbikare thibitarĩ until I was 3 years old. Koguo nekari nginya nakinya mĩaka 3 nigetha mboke kuma thibitarĩ, rĩu mboke nikutane sasa na society huku nje, na narikia ukoka gũkũ nja rĩu nĩguo maisha mambirie kwa rĩu mataimega piũ nĩ ũndũ wa treatment ya society ciana icio ciĩngĩ, tondũ ni naĩ wa mwanya muno in that village yetu, ni naĩ kari ũguo ni wa mbikari ũguo ni wenga, koguo andu nĩ monaga ta kĩrumi mũciĩ ũcio, koguo mageciria turute uyu ava tumwike rũĩrĩ twĩke atia. Miriam agĩtũrĩithagia mũtũrĩre wae wakinyire arĩa umo nyuma ya kũrĩkia mathomo ma kĩrathi gĩa form 4. Mbeca iria jarĩ ntenge cia mathomo igĩkinyaga mũthia. Miriam agĩtũrĩithia kagita gaka nĩ kwagĩire na thĩna ya mũrimũ wa mathugania. Aitha nyumani amba kwithirwo akĩlagia na kũnenkerwa mbeca kathomba nĩ mũbunge wa gĩcigo bunge kĩae araumire kwithirwo akĩja Nairobi na kwithirwo akĩthiĩ na mbere kũthoma. Yakinya form 4 vonivo sponsorship ya ukirikithira na ngiambiria riu gwituma ngiona riu maisha matingithirira vatondu ndu wa mbere ni ndingithie mugundari kurima. Okay, ni nageragia ni kana kuona kana no mvote kurima, but utia undu muvuthu muno ati ndingithie kurima ndute kivarwa kana ndingivota kuruta mawira mama twitaga manual work. So nineraga Ngai muno andethie mvote kuthoma nigetha at least ngewira ningivota gutumira maguru vandu ndakuvinyiririka muno. Na narikia form 4 ninathire kwi MP. By then naitagwa MP wa Mbora na no ambere check ya 20,000 na kimbira ndinjarie college. But before then, after form 4 ndirikanaga nambire gutwarwa rehabilitation center tondu na very stressed up na life, tondu ninarigagwo riu ndina mundu akunyitirira na bado ndina sponsorship nimbikatia. Kagita ka Miriam akerekagira kiri mathomo mawendia kana sales and marketing. Aitha wathebwa Miriam bakwithirwo ati na njara yarĩ thina ĩngĩ nene kĩrĩ gũcaria attachment kambuni nyingĩ ikionaga tomba wĩra na neka diploma yo ninavitukire, but the problem was the problem ya imwe attachment ninathie saga maovisire kana ngathie kundu na by then marketing ya kuroria indo ukavewa indo kathie kuroria ukakalivwa na commission. Look, most of the companies ni monaga riu ngakua indo atia koguo ngakwa ni dismissed. Koguo mamamburia atiriri riu wana tugakuthomithia kuruta wira na computer taringi maybe take orders and everything. Riu na maguru timo njara indo gatunangira computers ngakwa ni so much discouraged. Kumane na thina ĩno Miriam acoka cukuru kaĩrĩ kuthoma kagita gaka akithithagia human resource management na ICT. Alafu riu tondu ni mundu social, kambwe ni mundu social, ninacokire kumenyana na one of our lady mutumia umwe ni pilot twamenyanie nake ndiete gucerera mutumia wingi murata wakwa akimona agikorwo so inspired akinambira nirenda gugutethia ningigutethia atia. Nikiugo kia mbere kira namwirire nienda gucoka cukuru nienda kuthoma akimburia nuthomera ndu ingi mwena nienda gwika diploma ya human resource management akimbira ningukurivira andivire the whole course. Mutumia ucio ningenaga nike muno etagwa Geraldine wa Ruguru. Miriam athi na mbere na mathomo na kumba kwithirwo akirikia. Miriam wa wira njeru arikia cukuru na kwambire gucaria wira amuja Nairobi. Kiri gucaria wira guku Miriam agitware ni athiurukite ntere nyingi cia muja Nairobi ta mutawa mabanda wa mukuru kwa jenga. Society, it was very harsh, but ninageranirie nayo muno. Koguo ninarikirie college na umariu nathi gutungana na muturire kunja vau nivo naukire na tuika riu muciari na agia kana na coka riu nambiria kung'ang'ana gucaria mawira nimbikarite ngekara mukuru kwa njenga andu acio akuni mambise muno nimbikarite kayaba, so ngigerania na muturire. Kulingana na Miriam wa wira njeru muturire wae wari mumu indi ni amre upambana nau ontu bobo bugitethagirwo nitagare ryae rya gwitikira ona kethura antu baingi batari na witikio atiomba kwithirwo agitumi no giku. Andu ni mamonaga ta
okay ni marigagwa ni mwana wikaria to ni marigagwa ni ratumira atia maguru na kambuge andu ni mageragia kumva challenges like kambuge ni munini ukethira ciana rimwe irandu tanguo ikenda kuona ni mbikira atia nguo andu matiambitikitie no ngorwe ni mundu wa bata lakini ningenaga tondu aciari akwa nao ni maukire makimenda kambuge aciari ni machangire muno anani gwitikira na kwenda tondu andu acio engi mationaga takwa ningituika mundu kana takwa ningitethia vandu kana ningituika mwana wa bata muturireri kiri mubango wa Njiromba ni bwa mwanya tukaomba kwithira tukereithia ala Miriam Mwawira Njiromba kwithira kiruto wira umba ni bwa kiruti ngugi bwae amone mendikithia mae kiri mathina maingi marame kwinjiria antu baria bena mawathe kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Umidia bombo kanene ni ore mibomba kwithira bukiretaira murimi umidio bompo ino kurina mitaratara ubatire kwithiro kithiataira kenda gutigira ati utigweta thara mitaratara ini amwe na kumenya niririo ngo batire kumithia kendo tigete thara ni ontu bakwaga urimi na kurukine ndi bure batire kwithiro kimenyaira imerabya kubie na sare kirige chunji kikumeke kya murimi uriume komekinyone dirite kilungaira murimi umoro menyerete ngui na naututariria ripoti hii. Urimi biashara ni burimi buria bukuretagira mari ja ngugi iria withera uritite kirurimi ta kiogora uria ngugi yawe ni urimi bwa nursery beds bwa imera mwanya ta mpoka sukuma spinach kiogora bere kuthithia nursery mwithe bwa mpoka pilipili spinach nyina itu kwenda kuthithia tukumithia cauliflower na broccoli. Ngugi iji nayo iri magita jayo ejarira biashara itherwe thongi achina ga season ya mwezi jaja twititaja ngaine ndio muno tumita nyingi lakini andiki tara mdiwa tutumita nyingi yangu tukinya kidogo hii tutatu inachio ndite andanga muno ure tego mwike thingona nditha itoka chingi muno ure au kabere bathondekaga tumiunda twa nasari nja ciao no endi igitarira turi kwaremere kiogora aniki challenges tiejere chianja na gutuga muntu umithia mpoka ciara kumuja kaja kugura kaja gutugurira esiria mpoka kuthongoma iri na asare neo ni iriku siri mpoka kona kaliu ikomenyera na kwithira igitano turia igetho ineria tugaira no ntuma dumping off mpoka kuria kinye kambi kuma na bwanthi tugaira rwagi tugaira maginyo cha kugita na nyo kamuli mwangi kaja kumagaria nenya kono tukauringa ndawa anti ukuria kiogora kweri gwe mpoka etigaraga otiendetie tinga na ndikala ketho gatigere kakulikini ingi nako itukaithairie kaina gagukira twakaringa ndawa na tukathithirie mo twakarimira na gukira kaina gakwa kendi kamboka ontege ku kengugire kiogora nachoka ya biuria bibingi kiri customer bawe iri njira ya kubathomithia ibambure biuria na kabachokeria na kabero batikwanda nenya ringi kabere nyande ayiro batikwanda nginta tiu na ni ontu kwina imera bingi mwanya uthondekaga kiri inasari cia kuri kiogora aniki waretere bio piu twalete kuringa na customer kuja weja agwitie na ndi wejerite mpoka akuri na kina ungi eja kuria na ndi ukaigua ina gintu kwa mbare aja na ni utwetire utugika biu kiogora customer bara baingi bakwiba kumana bamutithe na bauma bamuru kunyoto ma
Rongi roka yenye moche kithaka KWS mathenyo rwari nibekite gikaro kia mwingi kwariria kongelwa kwa maria gutonya bingiro ni byenyomo barigo moroto yone gutigira ati kwina mbecha cia kwana cia wikira na kinyochokaniria ndoe cia bingiro chethira ikithukanga kwa ninyomo na kinya gutigira ati akaria na boy bakwithira bakiongela wa muchara muthiri muriuki na ndetoi muthiro narua rwangiro kumenyera nyomo ni ruka KWS ibombete gwika ikaro kia mwingi na kioti kingi nikenda bomba kwariria na kioti kingi ni mandu ja kuongera mbeca cia kuthiurunka kuntu kuria nyomo hizi chithirigikwa kwamba conservation fees ambayo tuna review siku ya leo for the last 18 years haijawahi kuwa reviewed, lakini leo tuko hapa kama Kenya Wildlife Service pamoja na washikadau wenzetu ambao wanahusika na mambo ya utalii ambao ni washikadau kama wananchi ambao pia wanaathirika na wanyama wa pori kuweza kujadiliana masuala ya kureview hizi park fees. Agutinandi anabarungurume yake tano batitho bere ya gutonya na kinyantu barabe na mawathe na amana akuru baria bena miaka 70 batiri kinyombi kagita karia bageta kona nyomo. Tumeongeza mtoto kuanzia miaka 5 kushuka hakuna kulipa. Pia tumeangalia pia wale wananchi ambao wanaishi na ulemavu kwamba wataingia mbuga zetu bila kulipa. Hiyo ndio proposal tunapeana siku ya leo, na katika maeneo mengine ya nchi ya Kenya tuweze kupata support. Enda mwana bubu auga talibonde mbese kedo igitia na kyote kingi ni gutigire kinya mbako na mbesa cia kwagirithia askari banyomo iri kagita kara kuna thina bakomba gweta na mpwe na mana nya gwikira ndwego kuntu kuria gukuonekana kutina cio nikenda kurigiria nyomo hizi. Kuna eneo zingine ambapo suggest tuweze kuongeza kama watalii ama kutoka nje waweze kwa park fees yao tuna propose iweze kuongezeka kidogo. Ni kwa nini tunataka kuongeza? Ni kwa sababu kwa miaka 18 hatujaongeza park fees, lakini masuala ya inflation yamekuwa kuna vitu ambazo tunahitaji. Kwa mfano kuenda patrol tunahitaji magari, tunahitaji askari, tunahitaji bunduki ambazo ni modern firearms ambazo zinahitaji fedha kwa ajili ya kushughulikia hayo mambo. Tuko na madaktari ambao wanatibu wanyama wa pori hapa kwa eneo la Meru na Kora National Park, nao madaktari wanahitaji kutumia dawa. Kuna wakati mwingine inabidi translocate ndovu kutoka eneo moja ama lengine. Hiyo inamaanisha kwamba miaka 18 ambayo imepita hatujaongeza fees na gharama ya maisha imeongezeka. Akiwabo the KWS kagita kara mutare nyangiro into kirabaithia ne kuandika thirikari nene ne kende tigira ekunenkanira marei. Ikija masuala ya compensation, ningependa clarify kwamba leo hatuko hapa kukusanya pesa za compensation, tuko hapa kukusanya pesa za kutuwezesha kurespond kwa human wildlife conflict issues, because pesa za compensation zinatoka kwa serikali kuu. Kama Kenya Wildlife Service, jukumu letu ni secretariat wa County Wildlife Conservation and Compensation Committee, na tunatumika kama secretariat, alafu tunapeana kwa serikali kuu kuweza kulipa. Murioki, Woro TV, Mutiriro Kangangi. Rais William Ruto nekirite kirore watho mubwero wagukaria kandidati cia thirikari ni Conflict of Interest Bill 2025 watho buranindi kwa bugatetheria nene kirokorwa na ngumene Kenya. Ruto nkulukine kire kirore watho bwa Social Protection Bill 2025 bura bugatetheria kuretangananio maturene kongera kwa mutongeria wa Nthiguru ya Uganda Yoweri Museveni na liungete Nthiguru ne ya Kenya na kwa mukirwa ni Rais William Ruto garune ya Rais Muchini Munene wa Nairobi ndiungene ya Kenya na Uganda nibekanirite kirore kingwataniro mwanya chegi biashara kungana kuo ngwataniro ya Thete wa Kyoto muhuri nemenete bonene Rais wa Nthiguru ya Tanzania Samia Suluhu ni onto bakurigeria ageni kuruta biashara inini Nthiguru ne oneni ngwa nduranete ronoro. Rais wa Nthiguru Mutori ya Uganda Yoweri Museveni na kinyete Kenya arawe na Rais Ruto wekirite kirore kirimanto kathumba yaranende akurigirwa kulikithia uchore na kinyangwataniro ate Nthiguru ichiele. Akiari mamburene ya Rais Ruto wete Nthiguru ichiele ni watanirete amwe nonto bochore na kinyakuye kana ate ko babaile. Kenya and Uganda are joined together not only by geographical proximity
but also by a long-standing spirit of brotherhood and mutual support within the East African community. Okonie ngwataniro ate atika ndiguru ichieli akiwa ni untu babwithikite kendo thiro tinto bitiagiri biotonya ndiguru ya Kenya kana Uganda. The MOU on standards and quality assurance is to strengthen the collaboration between our two bureaus of standards, again to enhance trade and to eliminate illicit, substandard and contraband goods finding their way into our markets. Ogendi ni untu bonge bwekeri kirore kenda kuthia ndiunga ate atika ndiguru ichieli. And conclusion on negotiations between partners and the Republic of Kenya on the extension of the railway from Naivasha to Kisumu and finally to Malaba to join the railway that will now go into Uganda and into the DRC. Nwakiaria Museveni augite na kinete ukinya Kenya na kwanena na rais rinjira ya gukiri biashara ate atika Kenya na Kenya Uganda. I'm very happy to be here and discuss with His Excellency all these issues because that's what we are discussing. How can you have the sitting room in another country, the bedroom in another country, the kitchen in another country? What sort of arrangement is this? Yarawete biashara ni gintu kiombaga ukuri ndiguru na mugongo na nikibatire wekirwa burito. The more goods and services you produce, especially industrially and agriculture and so on, the wealthier you are. Orengi ntukerwari rais Ruto na kirete kirore rwa Conflict of Interest and Social Protection Bill 2025 na bo bweregeri utetheria biashara na kinyaka ndirathi utira nende ne bakona ngwen na njira ya weru na utimbu kumano ekoneka. This is a very momentous occasion for Kenya, that after the passage of the Ethics and Anti-Corruption Law several years ago, today we are stepping up the fight against corruption by passing the Conflict of Interest Law that now gives power to the Ethics and Anti-Corruption to take charge of matters, wealth declaration for all public officers, now not just in the executive, but also in the legislature and in the judiciary. Kwekunika kudetera kioto kia mwingi kumantere cha Mombasa ikithirete yuka kia matheta kumania na ntumiri ya ndiguru ya Tanzania ya kureana na ntubangi kumandiguru nengi kubwithia biashara inini ndiguru neu. Mtanzania basi ataki Mkenya ataki maforena na tumeishi nao kwa East Africa vizuri miaka nena miaka rudi. Hapa Mombasa wa Tanzania wengi chungu nzima, wauzaji manjugu, omba barabarani, EPZ, magari mabasi unayaona haya wengi ni wa Tanzania. Masafa magari ya masafa wengi ni wa Tanzania na tuna kinyongo nao. Kiaria bawete bone kura ochore ate kandiguru na ndiguru ingi ilio Kenya ontobrani ndibonekete kure obakenya. Watanzania pia wako Kenya na sisi hatusemi kuwa watoke, tunawapenda sana wageni, lakini alivyosema yule mama, hii ni dhiki na inaweza backfire na majenzi saizi mnawaona wamechachawa. International community ingilieni kati swala hili. Bariuga kithira Kenya batete kirwa ndiguru ya Tanzania konende kona ni kinya kotene tumi kandiguru ya Kenya wetekeria geni kuma ndiguru ya Tanzania kulitara biashara kuo. Nimesema kuanzia mwaka ujao ukiwa wewe sio Mtanzania ukiingia Tanzania utakuwa unalipa insurance. Sasa hii tunajaribu kusema nini? Anajaribu kusema nini? Amesema amevunja East Africa Community. Maana wakati East Africa Community kwa inakuwa inaformiwa ilikuwa inatakana kuwa na free movement of people and trade. Mama ni mlezi, maana kama mama ni wa Tanzania na jirani wake ni Kenya, si ananyonyesha mara mbili matiti watoto. Sasa huyu mama lazima angalie watoto wote sawa kwa sawa. Maana watu wa Kenya wakienda Tanzania wanatafuta zile biashara ndogo ndogo pia wanapata kujikimu kimaisha. Na Watanzania wakija Mombasa pia wanakuja wanatafuta kujikimu kimaisha. Right, now ni kumira to that rekera. Sorry, gatanta kende to chiotoro borwa enkato na chino ntoba kwithirwa tanite na woni na kinyeki barabonde nende bamba kumbithia that chieto nkatho nanchone
Nake kalono keto ntuko ruare nkarikana ruare kwino mbethete matindene nyimbo chire rwiro na nterigerie ura wengi bakirigira tatikane ndi karaya onna kalawa chukuru kauria nirigo twaringia twa mutonjore na thinyeine mwero nkanga mwerondo iwe tukwe mwende tukwe matinde kinya na kwerwiro nyerwa imbonero kiuchua rweta wa sacris rwankunia ndo batwe awe tutuwiro rwa chakini roro uje wanende na omwana akanenkero acharicha akayugenda au kumakure ucherwiro kapusi kakalawa kagwiga ukumire charichene kaorera kuo bangi bauchiria rwiro kalawa weno wawete au aende ne ate kuminyethiriro uchewa kumera were rwewe na kumae karatasi ne kachukari au chego kithira arare yocha manienwe wa moria Purity Richard no kare mwana to madibia na ngeto Phineas imana together tuchemane kiume kiu kingi burungu embere